Myntri ke Tnad Ialehkai Anurag Thakur hene kesngi ulah Plie Paidbah ke Fit India Freedom Rider Cycle Rally hameja dhyan Chand Stadium hanong ba Delhi hakni kesngi rakhe ke World Bicycle Day. Haba kedau ya kini kerukom perkat lifestyle for environment. Myntri rang ba adu keri Narendra Modi ulas yasam ya ke dur Mahatma Gandhi ba unya ke bicycle. Ulaong, bakani kesigi kedai ke World Bicycle Day, bat mano bakamla bania Mahatma Gandhi ban yo mensia ban yo ekamet bakot bakya. Hameglaya, keneru yuva kendra segatan hene kesi kala penlong ya ke jingnya cycle ha sorcelong ban rakhe ke World Bicycle Day. Additional Deputy Commissioner East Khasi Hills District UMS Sangma ulakawe ekalama na Youth Hostel Shillong hene ke stem. Kita nyo pusan ngut kinong nya cycle haki kerta beper ke bila 1 minute benta bat pan rakheru ya ke azadi ke Amrit Mahotsav India at 75. Presiden ke Meghalaya Pradesh